zgodno, hvala vam. Evo ja sam Ne bi se bravo ti. Je li prestegnuta? Ne. Nije noše, ne? Tamo bravo, hvala. 50%, je li tako? Manje više se svi slažemo. Piši mate, piši. Piši mate, piši. Bravo, hvala. Ova, dužine i vrhove. Tu imamo malo šarenija boja, ajmo vidjeti između. Onda, gledajte, kad gledamo boja, ja ponekad vidim dosta clear and gloss. Clear and gloss imamo isto clear u kremi. Od kremi. Znači po želji. Možemo gloss. Gloss bi ja da. A, dobro, nema veze. Ko je vaša želja, gospođa, što se tiče boja? Nešto promijeniti, čuvati ono što imate. Ono što ima navrti. Idemo na ista količina. Ne, ali ćemo. Ne. Ćemo je praviti. Možeš mi reći nešto kod ima puno. Znači samo ovako kad mažeš, slobodno, držiš ga ovako, vidiš. Zatim, i vidiš, meni je sad namazana samo ova koja je tamna, ovaj mi dio nije. Jesam razumjela šta? Najmanje, ja mislim 100 grama proizvoda, najmanje, tako da 50 grama bi mogli odmah pripremiti. Ali, jer vidite, ako dekoloran nije mi u ova količina, posebno tu gdje je trojka, četvorka, a nje takne strukturu dlako i vrlo ćemo, evo, čak i djelovanje, ako je još tanje. Dekoloracija, kolegi, je najteži posao koji postoji u naše zvijete frizera. Tako da, Dalibor, aj molim.